هفتەیە بۆری مەترسیا عێریشên میلیشیایên ser bi Îranê ve li dijî hêzên Amerîkî li Iraq û Sûriye gotûbêj kir. Vê hefteyê mijar girêdayî wê ye lê ne bi awayekî rasterast. Li Sûriye dora hezar leşkerên Amerîkî hene ku beşekin ji koalîsyona navnetewî ya dijî rêxistina Daişê. Ji destpêka şerê rêxistina tundrê ve hêzên Amerîkî mil bi mil li gel hêzên Sûriye Demokratîk ve şer dikin. Nêzîkî 10 salan e di ser vî şerî yan vê hevalbendiye re derbas bûye û bi awayekî yan û di gelek qonaxên cuda re derbas bûye ev hevalbendî. Amerîkî û Kurdên Sûriye dibêjin şerê dijî bermayên Daeş li Sûriye hîn berdewam e û xuya dike ku hêzên Amerîkî dê hîn li Sûriye bimînin. Lê çavdêr dibêjin ev mayîn ne heta hetayî ye. Dê rojek were ku hêzên Amerîka têde ji Sûriye derkevin. Ji bo ku her kes ji bo wê rojê amade be, mêvanê me ku dê niha li gel me be, pêşniyar dike ku hikûmeta Amerîka bernameyeke dana vîzaya Amerîkî bo wan kesan amade bike ewên ku bi awayekî rasterast li gel leşkerên Amerîkî li nav Sûriyê kar kirine. Miles Kagan berdevkê berê yê koalîsyona dijî Daişe ku niha wekû şirovekarek lê gel Înstitûya New Lines ya lêkolînên stratejîk dixebite ew niha ji New Yorkê tevlî me dibe. Miles gelek spas bo beşdariya te mijara raporta te ku te li New Lines belav kir balkêş bû ji bo gelekan bi taybet hinek kesên ku li nav Sûriyê ne tirs kete dilê wan di wexta tiştekî wilo dibîn gelek dibêjin eger niha li Amerîka ev nîqaş tê kirin naxwe mijara derketina yan vekêşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê nêzik dibe. Gelo ev mebesta te bû vêyekê yan na? Rojbaş, Slavu Rez, Hevel Sirwan. Thank you again for covering this important report that we have prepared at New Line. Ez spasiya we dikim ji bo şopandina vê raporta girîng ku me li Enstitûya New Lines amade kiriye. Berî her tiştî ez dixwazim bo bînerên we li Efrîn, Kobanî, Heseke û Dîrîkê bo hemû hevalên min li Bakur û Rojhilatê Sûriyê zelal bikim. Raporta min pêşniyar nake ku divê Amerîka ji Sûriyê vekişe. Mebesta raporta min ew e ku divê çi bibe eger Amerîka jê derkeve. Divê qanûndanerên Amerîkî dest bi amadekirina siyasetan bikin da ku alîkariya hinek Sûriyan bikin ku werin Amerîkayê. Gelek spas bo vê zelalkirinê ji ber ku bi rastî girîng bû yanî gelek alozî derketibûn holê xelk ditirsiyan ku bi rastî jî eger raporteke wisa vîş tevî ku ne raporteke fermiye lê navendeke Amerîkî behsa vêyekê bike ji bo wan tiştekî balkêş bû. Lê ez werim ser tiştekî din girêdayî wê çima te dê niha girîng e yanî li gor ezmûna danûstendina Amerîkiyan yan artêşa Amerîkî li gel Iraqiyan egerin bêjin wergêr bin, kontrakter bin ew kesên ku girêbest bi hikûmeta Amerîkî hebûn li Iraqê proses çawa bû û ji xwe nimûneya herî dawî li Efganistanê dema ku Amerîka ji Efganistan vekeşiya. Yanî di raporta xwe de tu çawa ezmûnê yan tu çawa Sûdê ji ezmûna van her du tecrübeyên Amerîkî li Iraq û Efganistanê dike? We in America have established policies for Li Amerîkayê me siyasetên vîza û programên koçberiyê çêkirine ji bo hevparên me yên ku şerê dijî terorê li Efganistan û Iraqê kirine. Min û alîkara min Caroline Moorman me berê xwe da yasayên berê yên girêdayî Efganistan û Iraqê. Me dît ku heman derfetên koçberiyê bo Amerîka ji bo hevparên Amerîkayên ewlekarî li Sûriyê an ku hêzên Sûriya Demokratîk nîne wekû hevparên me yên ewlekarî li Iraq û Efganistanê. Ev pirsgirêkeke mezin e. Sûrî, hêzên Sûriya Demokratîk û sivîlên ku alîkariya Amerîka û hêzên koalîsyonê dikin divê ku heman derfet ji bo wan hebe wekû hevparên Amerîka li Efganistan û Iraqê. Ji bo me, dema me ev rapor dinivîsî, me didît ku ev meseleyeke prinsîbê ye. Meseleyeke dadmendiyê ye. Meseleyeke wekheviyê ye. Hêzên Sûriya Demokratîk gelek qurbanî di şerê têkbirina Daişê de danîne. Helbet me gelek şehîdên wan dîtine. Bêhtirî 11,000 şehîd dijî Daişê û dora 20,000 kesên ku birîndar bûne. Hêzên Sûriya Demokratîk her serkeftîne di şerê dijî Daişê de. Vê dawiyê komandoyên Hesedê êrişeke serkeftî pêk anîn.
تێدا ئەمیرێکی داعشێ کوشتن تەرۆریستێک ji عێراقی بوو یەکینەیەن ئانتیتەرۆرێ و هێزن ئانتیتەرۆریەن هەسەدێ بە بەردەوامی شەڕێ داعشێ دکن باشە ئەم بەحسا چەند کەس ساتکن یعنی ئەم بەحسا 10 کەس ساتکن 100 کەس 1000 کەس نزانم یعنی li gor daneyên di destê we de ev hejmar çend e evê ku hûn dibêjin divê programeke vîza ji bo wan were amadekirin ku niha tune ye weva jî xaleke girîng e ku niha barnameyeke koçberiyê yan bernameyeke dana vîza ji bo hevparên Amerîka li Sûriye an ku hêzên Sûriya Demokratîk tiştekî wilo tune ye lê em behsa çend kes satkin li vê dekê divê naverokê de We do not have an assessment of how many people would want to immigrate from Syria to the United States. ما نرخواندنێک نینە کا چەند کەس دخوازن ji Sûriyê koçî Amerîkayê bikin lê em dizanin ku merc û sedem û mafê koçberiya bo Amerîka li Sûriyê hene Amerîka van programan datîne da ku alîkariya wan kesan bike ew ên ku li jêr metirsiyê ne eger li welatê xwe bimînin û em dizanin ku xelkê Bakur û Rojhilatê Sûriyê li jêr metirsiya Tirkiyê ne ew li jêr metirsiya Daeş û rejîma Êranê ne û milîşiyayên ser bi Êranê ve ew her wiha li jêr metirsiya rejîma Sûriye û hêzên Rûsyayê ne lewra hinek ji wan ew ên ku dixwazin werin Amerîka divê derfeta wan hebe niha ez bi awayekî kesayetî endamên payebilindên hêzên Sûriya Demokratîk nas dikim ew qet naxwazin ji welatê xwe derkevin ew naxwazin xelkê xwe li dû xwe bihêlin werin Amerîkayê nexeme ez pêşniyar nakim ku Amerîka balefirekê bîne û hemî rêberên herêmê bibe lê eger hinek karsaz hebin eger wergerên xwecihî hebin yan eger malbatên rêberên leşkerî û siyasî hebin ku bixwazin ji bo ewlehiyê werin Amerîkayê divê ew derfet ji wan re hebe Li vê dekê tu ne tenê behsa kesên sivîl dikî yan wek te got kesên ku danûstendina wan bi artêşa Amerîkî li nav Sûriyê heye. Tu tenê behsa em bêjin wergêran dikin kesên ku terceme dikirin yan kesên ku girêbestê wan bi hikûmeta Amerîkî hene. Tu her wiha behsa rêberên SDF dikin, rêberên hêzên Sûriya Demokratîk dikin ne wisa? The eligibility for a visa program would include those military leaders because they are under threat. Mafê qebûlkirinê ji bo vê programa vîzayê dê her wiha ji bo wan rêberên leşkerî be ji ber ku ew li jêr metirsiyê ne ez hinekan ji wan rêberan nas dikim ez çend caran li gel Jeneral Mezlûm Kobanî civiya me ew ê qet hez neke ku xelkê xwe li dû xwe bihêle da ku were li bajarê New Yorkê bijî lê hinek kesên li dora wî hene dibe ku hinek kesên planizm ku renge bixwazin werin Amerîkayê û ev program dê take kesan destnîşan neke ew ê nebêje me cih ji bo Mustafa yan Leyla yan Mihemed yan Zozan heye program dê mafê wergirtina vîzayê bide serbingeha wan Sûriyên ku bi awayekî rasterast li gel hêzên Amerîkî kar kirine her wiha dê serbingeha wê yekê be ku metirsî ji aliyê grûpên din ser jiyana van kesan heye yan jî sedemeke din ku divê ew ji bo ewlehiyê koçî Amerîkayê bikin Em dê sivegerin ser dema weşandina belavkirina vê raportê ji bo geleka cihê pirsgirêk bên bû pirsgirêk tevî ku te destpêkê de eşkere kir ku armanca we ji vê yekê ji belavkirina vê raportê ne ew bû ku hûn bêjin divê hêzên Amerîka ji Sûriye vekeşin lê tenê hûn behsa hinek mijarên teknîkî dikin yanî lê girîng e gelek kesan gelek hevalên min li nav Sûriyê ew ê ku ev raport xwendin yekser dibêjin niha nîqaşek di nav medyaya bi taybet medyaya rejîma Sûriye ku numuneya medyaya Tirkî yan gelek medyayên xwecihîn evê li dijî hêzên Sûriye Demokratîk dibêjin yanî sûd ji wê yekê kirtin ew bi kar anî bo bêjin ne Amerîka haziriya vekêşanê dike Tu ser vê yekê çawa dibêje çi dibêje Miles? We have think tanks in Washington and New York and me li Washington, New York, Londonê û heta li Hewlêra Herêma Kurdistanê jî navendên lêkolînan hene. Armanca van navendan ew e ku raportên xwe biweşînin, mêvandariya gotûbêjan bikin û rê bidin şarazayan ku agahiyan parve bikin da ku bandorê lê siyasetê bikin.
آرمانجا راپورتا که من به کارولین را نویساندی او که باندوره لکوشکا سپی و لکنگرسا امریکی بکم که یاسایان ساز بکن. پیوست او یاسا بین دانین جبو پیشخستنا برنامه که ویزا و کوچبری جبو هفکارین میین لسوریه. مترسی اوه اگر یاسا نها نه دانین لی دمک وره که امریکا جسوریه درکوه و امی نچار بین که حوالبندین خواه لدو خواه بهیلن. و اگر امریکا دیسا دفج دوستین ما لسوریه برده او یک ده زراره بده ناو دنگ امریکا لسرانسری جیهانه. باشا اموارن سر مجارا مانو نمانا هزين امريكا لسوريا شخوت تظاني يعني افدمك ميليشيا سر بايران ف نتني لسوريا والعراق جي ريشان دبن ريشان بروكيت ودرونان ووكيدن دبن سر هزين امريكي هما تتكاربش دسبيكا شر اسرائيل وحماس تشاور روشي دبينه يعني افايا هنا كس دبيجن هناك جافدير الهريمي دبيجن دبكو فشارك بالسر درخستنا هزين امريكا جسوريا تو بخوا بردفكي كواليسيون بو وتدمك دريج تدانوستندني بكردان هم لسوريا هم العراق وتهروها بعراقيار جي دانوستندني عندك بقشتي تروشي تشاوا دبينه اف شاركو ايران وميليشيان وهي داتي نسر بنجهو هزين امريكي تي تشواتي كاردكن كاريجرن انا. Since the beginning of the Israel-Hamas conflict, جه دسپیکا شر اسرائیل و حماس و میلیسین به پشتگیری ایران لعراق و سوریه زیاتری پنجه جاری ایریشی بارگهن کلشکرین امریکای لی دمینین کرنه و او ایریش بونه صدما بریندار بونه لشکرین امریکای. گره بسکارکی می سیویلی امریکی هبو که جه ترسا و جبر که او جه درونان در رویا به کریزا دل جیان خواه دستا و میلیسین به پشتگیری ایران جی داخویانیان ددن که ده وان ایریشان بردوان بکن. برسوا امریکای پر به پیوانه. برسواوی پر به کنتروله. از دبیجم تشتی که ده بقومه او که اگر میلیسین به پشتگیری ایران سربازکی امریکی بکشن و او سرباز به داربستکی پیچایی با آلا سور و سپی و شین وگر امریکای و دمه سروک بایدن نچاره بریارک مزن و ویرک بده. دوی او ایریش بکه و میلیسین که ایران پشتگیری وان دکه تونه بکه. از وها هزر دکم که او دست به آرمانش کرنا وان له هر دره سوریه بکه و دبه که حوجه به بهتر ایریشن ازمانی تایبت لعراقی بکه. لی دبکو اویک ببسدم کو ارکی کواليسيوني وهزين امريكي هلبت للعراق وسوريا تایبت لفيدك لسوريا جبر روشا اولكاري لسوريا دريشتر بيان اركي وان ورا جوهرتن ج دجاتيا داعش يعني شر دجي داعش وبرماين داعش برب ايريشن سر بنجهن سر بميليشاين جريداي ايراني يعني تدبيجا فيا بيكانه ممكن يكون تشتكي ولو شيء ببا. American leaders in Washington in the White House and Pentagon ریبرین امریکی ل واشنطن ل کوشکا سپی و پنتاگونه دخوازن بال لسر داعش بمینه و هلبت مافی امریکا هیا کلشکرین خواب پاریزه ملیسین که ایران پشتگیری وان دکه او قاس ایریش کرنه و او درونین پیشکتی بکارتینن که امریکا نکاروان پاشگوه بخه و او ملیس دخوازن امریکای بکشین نافشرکی حریمی مزنتر لی از دخوازم که تماشاوانین و ویکی بزانن او ایریشن کجه جهن وکو بو کمال و جعالی رجعوای جمع فرات و لنزیکی شحیل و البصیراتین او ایریشن لسر بارگهن لشکرینه. اگر ام ببینن که میلیسین به پشتگیری ایران ایریشی بالیوسخانه امریکا لبغدای یانجی قنصلخانه امریکا لحولیر بکن و دمه ایران تندیا خوازیده دکه و براستی جی امریکا دخوازه که شر بکه. و دما اویک ببه سروک بایدن ده بجارک هبه که هیزن خواه جبنگها التنف وکشینه آنجی لشکرین خواه سوریه وکشینه دا که گروپین سیاسیین لامریکای رازی بکه دنگ دیرین که شر ناخوازن یانجی سروک دکاره دنگ دیرین که دخوازن امریکا به تندی ایریشان ببه سر میلیسین که ایران پشتگیری وان دکه رازی بکه
جبو هیزن سوریا دموکراتیک جبو وانجی کو هفبارین امریکانه دوی شر دجی داعش ده قالك مترسيين وكي دن هنا ام بيجن وكل منا ايريشن تركيا وجروبين سرب تركيا و لقالك دفرين الي روجافاي فراتي رژیم بخوا مترسیه که مزنه و گرا رژیم بو هناك دفرين كردان لسوريا مترسیه که مزنه وقت قلت اف ميليشياين سرب ايراني وخطر وانجي هلبت جبلي داعش قال لك مترسي الهريمه هنا تدبيجا امريكا دفيد فيدا ميدا تشبكه جبو مسوغر بك كو بكيماني اركي وي سركي شر دجي داعش بردوام بك وتاثير لي نبا جوان مترسيين دن كو من بحث وانكر سوريا جنگه که دجواره کو امریکا تیدا کار دکه جبر همو کومن کو بحث کری و ام بختورن کو ج دسپیکا اپراسیون سال 2014 حتی نها تا حساب شاش چه نبونه لی تماشاوانن و باش دزانن کو امریکا نچار ما درون استخبارات ترکیه بخینه و او درون احتمالا کو هرمن هستیارن کو امریکا بسرکرده هسده را هفکاری دکه دکرن آرمانج و چاودری لی دکرن و افجی تام مینا کویکه کو ترکیه به اپراسیون خوین لشکری چقاس ویرک بویه ام دبینن کو هر هفته ایریشن ترکیه آسایش حسد و روزنامه‌وان جی دکوژن هفکار کیمه روزنامه‌گریه ی آژانسا نورث پرس هات کشتن و از سرساغی دشینم جبو وی رخستنه و جبو همو کسن کو اف ایریشن جالی ترکیه و تین کرن لکوبانی قامشلو افرین و لنزیک تلتمر و دیری که دیتنه. ده دما کو جیهان بالا خود ده اسرائیل و غزای ده ترکیه هین زده تر ایریش پیک آنینه. مايلز كاغنز بردف كبري كواليسيونا نافنتوية لدجي داعش وشروفاكار الانستيتيو نو لاينز يا لكولين استراتيجي لواشنطن تمارا بوج نيويورك جالكس باس بوفان شروفي انت. Sir Shava, Kuwait B.